Какие языки нужно учить нашим детям? Спасибо. Русский надо учить, башкирский надо учить. Башкорт телен тәүге тапкыр ишетүчеләр башкаруында Рәми Гариповның Туган тел шигыре. Мин halkamdem сезге күңгеләнәм. Баут хорытынтай. Anda ye yaman. Ямында Янве яндылардан. Хош итеп үтерәтте. Шагаланын дәвам дәлкәре. Erteldenler kalem kain. Kuslula ul bayda ya da melela. Kam kurer une tik kam kunan. Halkın telemine haklı. Lan başka benim ilim yok. İlen heymah kena. Telem heymah. İle yoktan rena tele yok. Asem tele min yas sen tele. Unan başka minen halkım yok. Yöregeden halka bulmaların. Keşe bule gala hakkı yok.